Hayi siyabonga bazalwane, nami ngizokubonga uNkulunkulu ngendlela asenzela ngayo. Ngibonge nomama Sibande, ngibonge nobaba Sibande. Hey, uNkulunkulu muhle, basihambisele levangeli. Babona ukuthi baphuma kuphinda bekhona. Sithi uNkulunkulu abahlenge man, bakhule, wayazi abakhulise kakhulu. Ngiyabonga bazalwane. Mina ngimabasa lapha eMamelodi ePitori. Nami bazalwane ngingele levangeli amsho isikhathi nyama. uNkulunkulu muhle bazalwane ene ngibonga konke lokho ahlala asenzela khona. Ngibulisa bomama, ngibulise bobaba, ngibulise bafundisi, ngithi uNkulunkulu nayusi. Nithi uJesu Kristu inkosi. Bazalwane nami ngingazijamisela ngokuza esontweni ngalesi sikhathi. Hayi kwafika isikhashana nyana sakuthi hey bakhona bomama bazolala kulele nabana transport. Ikamange ukuthi hey saza sathi siya le nomama. Sachecha kuya dolbek kutuzana 3 times. Sichecha amateksi jam. But jamela ni kwani 3 times edrobe kutuzana kakhulu. Manje ngakamanga ngathi kungono ngempela nami ngikhambe ngizame ngizokhamba ngiphumula indlela yonke. Mangapheza abanye boyomphelela inhliziyo bathi hayi sebona isikhathi siyahamba. Hayi kungono ngakuthi sengikhulume ngesikhashana ngihambe nami ngiyofika khona le. Nase bobaba Sibande baphuma kude. Mina ngiyini uNkulunkulu nami uzongihlenga ngizoza ngifika lapha ya. Ngibonga nakuthi bazalane uNkulunkulu muhle uNkulunkulu. Wayaza nithi leli sonto mana ngikuthole isikhathi sasebenza. Hayi izinto zami nazo wazabeka. Abahambi babazalana kusho more than 3 times. Ngiyathi bazalani icase yamathala haza ngaphumesa ngalwera emsebenzini yakuphuma awunaqala naza futhi ngababiwa mara angiyazi umbambelo bathi ngenze hit and run. Hey bazalani baza futhi ngakhiphiwa bathi awunaqala ngabambiwa lesithathu futhi bolala eFromway mara angiboni into leyibambisa ukuthi yini ifikela la niphuma. Njengamanje bazalwane ngithi uNkulunkulu muhle nangihlala esikhathini ngithola imali mara imali yami iyahlala. Yibe imali lengena kuna kuphuma. Njengamanje bazalwane kunikela ungathi njengamanje ngakuthi kuya ezingane zincane mina angiyini. Nawe nikele uNkulunkulu uzobona kuthi ngempela ukunikela kwakho kuzokuphindisela kathathu. Njengamanje hayi imali yami i-right bazalwane iyahlala nayingahlali nayingena iphuma kuthi ukuthi mayingena kuvela something or kuvela sifo. Mfanele ngithathe imali leyo ngiyosebenzisela sifo esafemeli ofo wayenza ukuthi ngithole imali ihlehlele nyama uvela something inkulu osengithatha imali leyo ngiyosebenzisa. Njengamanje bazalana hayi zonke izinto ziyaba kahle nethi mangicala ukunikela hey masipala nangiphethe angithi nginabantunyana ngibathathisile hey hajama phezulu kumbe mayiphela it is 15 ngithumela foyini uthe mama sawungakabhadi. How why masipala bona mina ngikela kale ndaba sikhathi izale eRichards Bay ngibhatala 4,000 something imanzi kuphela phandle kale electric bazibabele 4,000 something ithala kwenzekani mara njengamanje niyamali how uNkulunkulu wahlekela waza ibili ya 1,000 how ngathi ngempela uhlala nabantu ukuthi kunzima maNkulunkulu akuvivinya ungasabi bazalwane kuyofika la akuphindula kukhona. Ngiyabonga kakhulu
ubaba umphilise kazinto ziningi. Namanje mangiya Richards Bay, hey, nakunzima inyawo lami ngivukile ngempela, mara ngithe mangibuya la ngathi ngathola i-accident yanoma. Hayi laba nono kakhulu bazalana. Ngiyabonga uNkulunkulu muhle bazalana. Masihlele phansi kwasinyawo zakho usenzela izinto zini. Ngiyabonga Jesu Kristu inkosi. Amen bazalana. Usizimele Nkosi yami egcinile mana konke engasithanza kwakho ukuthanza kwayo. Ngicela ungishaya ngalamaphila kuLuka 1:37.